Difu Government College along Lo Charlie Asong at Tumpen admission kapag mabutak kachasong. Karbi Anglang Autonomous Council MSC Kilig BJP atung reging declare paputak Pen Borjan Constituency Congress atung Mai Kangni. Bang tek aw naga atum nahar lang so along Don Krohini ahe meke kaya putak pheram ke amai ke pha. Kardom nili Karbi birta thanbang samidurmi bepi non arjik tha birtang ton pen. 1964 aning Difu Government College amahang nang tek det pen ST SCA Farman Phan Truck Cap and Reservation padupon lapen tuning an sta mela so atengsi Phan Truck Cap and Karbi pen chenglo inglong aso atum ka Charlie Hour sai longlo Bonta pining pen ke STH aphan Phan pho STP aphan Phan Cap lapen SC aphan Phan Truck si kadokaway Phan inkorahini ansi reservation ang hoy thik ponchon ajok pini ada porphai sir kepen Lo Charlie Asong atum DJC Adonwari along Arjap Tipsi do Tiplo. The principal said that I would listen to anyone. He said he wouldn't listen to anyone. Now the decision has been changed. Why is he not here to change the decision? Yes. He should be here. He should be here. Tuning aning kan an bangga itu 60% reservation SC 11 ST bando kokluda. Untuk kami peneng pen itu dak principal bang itu dak tribal atau mana challenge pen itu dak reservation bang itu nang napa zoom hege jok itu pini ari bang laso bang isong nang kaulo laso kecesong itu kedam tang penang arni pen kami kadowe hampanga song pen kami laso kecesong dolo lapen chief minister pen celok atau education minister lapen dak itu council along itu MLA pen celok principal secretary lapen DC penanda itu penting baik dolo lasi non pini anian la support an bang la pulo je DC la pen jitu principal secretary summit show la tum isi official itu order pen principal fund itu non mat ke la support ke postpone until isi khas reservation policy bang change setik bang ke aso admission bang ke stop na fokus ya la tum non order non nice bom lapen ke bang ni itu ngemat khane bang lapen lage Pinilo Charlie ahem along Raikom Saikia Tumsi playing setlo. Kat News Channel sai hem bia pherang ke ratis rong harla pen mohor ne bang Stefan Teron pen kapang room do na birta. Silu amar initiative loise Bokajanor MLA Dr. Numal Momin tekhete nije amak loi goise tarsot ami memorandum ekon delo this is the memorandum we have submitted memorandum aru ami to condemn korisu principal etu DJ deliberately unilaterally jitu change korise jua 50 bosorer jitu admissionor norms jitu change korar karone ami tu protibad korisu aru etu deliberately korise tekhete aru etu provocative principal Difu government principal or gotike etu ami protest korisu ajiu protest korise aru aji olop gaote ami amar councilor PS ok log dhorisilu PS or pora ami DC sarok log dhorisu DC sar DC আৰু PS এ কথা পাতিছে DC আৰু সুমৰংহাঙে কথা পাতিছে MLA গুটেই বিলাক ডিসিশন আজি কাউন্সিলৰ পৰা এখন চিঠি আহিব তাৰ পিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো এটা নোটিফিকেশন উলাব পাৰে they have already been informed about the situation to the education minister Mr. Himanta Biswa Sharma he was out of station but he has arrived now so this information has been received from the MLA honorable MRA Difu Lasi already DCA প্ৰিন্সিপালক ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছে টেলিফোনিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে টেলিফোনিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ তেখেতৰ আজি এইটো এডমিশ্যনটো পষ্টপন কৰিব লাগে তেখেতেও এগ্ৰি হৈছে গতিকে আমি এইখিনিলৈকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ৰেছপনচিভনেছ সেইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ যিটো ৰেছপনচিভনেছ সেইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আমাৰ Number 21 Borjan constituency angkang Chandrakathar ahem along wo signifying kora trok arni anarlo por phai kresia por pen mai kang nipon along Borjan Mondal Congress Committee mai phi current tisopi mai charipon lo lapen aluhi kapachini pon Borjan Mondal MCC Kongchun bang Mohon Deori lapen lamthei jaipon
Kedamtang wosik ingkar apo arni Karbi Anglong Autonomous Council election ke padopon ahud BJP atum box rigging aputak Congress atum pen kapinrem amai padopon kachingwai pon along re-election padopon wegnang chipusi BJP asong pen akaprek a political party atum doan chekroi sarlo Lasi Borjan Congress MCC amai along ta chekroi sar pen chedondunlo Lasi mai along ke mangpon ati pihai huilaki re-election jongsi padopon pe puloteni tum BJP development akamanta boycott ponpo Uniform Civil Code ke nitum chedon dun de athe tribal atum anta ametang customary law ke virdet po ratchari asong doan BJP pen akapraga party atum ke re-election pado wegnangchi pusi sodak pen pachini pon mayalong alohi kachetong dun Borjan MCC amai phu kongchun bang pen chenglok klembang phu bang phi doan Bukajan Block Mondal Mohila Morcha amai phi Binu Borgohai Borjan Mondal Youth Secretary Lapen Bangpu Bang Pilapen number 21 Borjan constituency angkang Congress amai phu chunbang atum an chatong dun Kedamtang wosik ni phayeng kora katom arni anarlo por phai krihini rachitim apor malom naharlang so arong along don krihini ahem pang tek tek te aunaga atum hemme kaitakang et labang so jok wosik ni phayeng kora trok arni Nagaland Post abirta alu along longle ahem phu lapen village committee atum chelangsi hemme ke kai et puak koi kewan aputhak nahorjan along ke do rong asaratum pen chingrum si pherang ke amai kangni Perangke amai along kaning chipon atengke hemme ke kai along village committee ahin pen thang kacharabdun ave rong arat apan akoi nangket pithap chot lake komad ne nangkelang unei alam chot lasi laso abang phua phan rat pen retar lipsi adai kedo abang phua phan nep ing nangsi inside nangji pusi perangke amai along ning chipon perangke amai along nahorjan along kedo rong chok rong asaratum chetong dun renti বনাই কেনে আমাৰ এই ভিলেজ কমিটিৰ নাহৰজান ভিলেজ কমিটিৰ বদনাম কৰা হৈছে আমি কোনো অথৰাইজ দিয়া নাই আৰু আমি নাজানো কেতিয়া তেওঁলোকে আহি কিনে এনেকুৱা চুৰ কাম কৰিছে এবাৰ নহয় তিনিবাৰ কৰিছে তিনিবাৰ Non malom so par phandihina pharman berta moington pon iksena বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
Mopi Butot Birtalong Wangtulo. Karbi Anglong Autonomous Council Telikapachang Mate Ward Kerek Amai Kepado Pon Bom Ahud Bukajan MLA Dr. Numol Momin Penkaning Jepon Bukajan Ele Angkang Pensi CEM Anghoy Along Pangni Jipu Alam Ko Anchunji. Vote signify CRD Chokyo alalong MAC Pabitro rang piaphan vote ke hang pia mai ke pedupon bomahud Bukajan MLA Dr. Numal Momin hinten peraket hengnu kaning Jepon ke Nona Pongke Bogojan South Division Pensi Carbing Autonomous Council CEM Pamanpon Vekji Pusi Ningje Tangte Nona Pong Carbing Autonomous Council CEM ke MLA Dr. Momin Kaningja Tengpen Bogojan South Division Pensi CEM Nangman Jima CEM Jikam Bukajan LSC under Murandra Sota আছে আর Sota জিকাই পেলে 5টা EM আমি পাম আৰু আমাৰ বুকাজান LSC পৰাই আমি CM কাৰ্বি মানুহ এজন MSC আমি CM বনাম বুকাজান LSC Mainte Dipu South Division Pen Jima Mainte West Carbing Long District Pen CM Aparim Amat Jima Birta ke long do na tengke nona pong CM ke Ratcharia Sopen ke haidun chingabang phapansi anghoy ke pekja lapta chinidun lasi CM ke man vekji puke kamathat thip atum ke dode sang sepen labang so anghoy kang nilong vekja phan chisik chedang rentilo pusi birta longdun lasia hokpet ke kumatsi lasodor ke doang hoy kang nilong vekjima lake prabjin ben kadogawe arata chinipo Kampur Railway Station along inut Karbi P Kitang Arpum Kelongpon. Jamunamuk Railway Station along Kido Railway Police Atum Pensi Kitang Arpum Longpon Lupusi Card News Channel Aperangke Jason Hi Lapen Birening Hi Atum Birtanang Pale. Karbi Pimate Sorlo Pan Raikom away puke putot alam klang tulelo. Kampur Railway Station along Kilong Kitang Arpum Apan Jamunamuk Railway Station along Kido Railway Police Atum Pen West Karbi Long Kironi Thana Kisa Men Media Havara Sor Pusi Tang Tekpon. Railway Policeman Birta Kelong Atengke Kitilo ta Karbi Pia Begar Lo along train a ticket longpon. Laso ticket ke hojai pen Jamunamuk Railway Station an Kidamji Apan Anchon. Koson tong Kampur kele rock lone. Laso putak chini nilang. Kampur Railway Station along Vikawe atum tong ingbai petbon puta Railway Policeman pachetak pon. Begar Lo pen Keronia Havara Mekar Mongol Singh terang mobile number ta longpon. Jamunamuk Railway Policeman terang apan Karju Horpen Sikiti Lota Karbi Piahem Men Media Sor Pusi Pang Tekpon. Laso puta keton kelangan tumapia lo kapatini ponjia pan tarli pomlan. Birta Bangkala Pon sa Kangton Iglo like bom Takat News Channel Domit Hakme Kurwang 2.